1, 2, 2, 1, 2, 2. Offside! Offside! Bontate le bomme. Re se re tlo qala. Ntate le mme batlotlei ba itukisetsa ho tlatla kena. Mme jwalo ka Basotho re tseba hore re a buswa re a laola.
Ibile re mamela marena a rona. Re tla kopa ka boikokobetso. Re tla kopa ka boikokobetso le ka tlhompho yohle. Re tleng re emeng ha batlotlei ba kena. Ladies and gentlemen, we are about to resume our program. Their Majesties will be joining us eminently. At their entrance, we humbly request each and every one of you to indicate your respect and your honor by ushering them through standing reverently as we welcome them. They will be entering in less than 3 minutes or 4 from now. In the meantime, the program director has been instructed to request all the speakers to be as brief as possible in the interest of time. Bontate le bomme, motsamaisi wa dipuisano o hlokomedisitse hore e se le late. Mme a tla kope dibui kaofela hore tle di be khutshwane di tsho mo ho le monate fela be se di dula fatshe. Mme ne ke re he ha ile mona o le tjena ba se batla kena ha tle re ba kenye mohlomong ka ho ema re se ke ra thola fela ba tle ba tsebe hore ha ho monate mona mo re leng teng. Ntate o re tloetse a tla utlwisa sello sa rona. Ha re le fela. Ha re le fela. Ha re le fela. Ha re le fela. Re tswa hole. Ha re le fela. Re tswa hole. Ha re le fela. 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 Re tswa hole. Ha re le fela. Re tswa hole. Ha re le fela. Ha re le fela. All right, thank you. Offside! Offside! Realeboa, thank you all. Without waste of time, that Mruti Rekopa Oyetse Tapelo, Unso Tswere Maiko. Let us pray. Thou who seest the gratitude of each and everyone here present, you who sees how happy we are, we say to you honor and glory. In Jesus' name, amen. Amen. Their Majesties, the Right Honorable the Prime Minister, Motsamaisi wa dipuisano Date Shamane, re o hlokomela ntate. Matona a mmuso wa Mtlotle, e a teng ka hare ho rona.
Morena Khwabane, Morena wa rona wa Thaba Bosiu, Ntate re a leboha. All heads of diplomatic corps, we welcome you, we recognize your presence. Our valued sponsors who made this possible, and our hikers. Akeliko pele man, how? You will understand that sere khathetse sere batla ho ya mahae. Mme le utlwile le moruti ha rapela, his prayer was very short. So there's a saying that goes, blessed are those who give short speeches, for they shall be re-invited. So a dispensation goes. Every speaker who's going to speak here, maximum 3 minutes. So if we have about 8 speakers, a little bit of arithmetic, 8 by 3, 24. So we should be done in 24 minutes. Ana ke kenyeleditse le ntate mo ho laoleng nako. Yar. Ke batle ntle le ntate fela ke ena yeah. Your Majesty, you are excluded from this dispensation. Okay, we start off by calling Eduardo. Eduardo hails all the way from Spain. He's gonna give us his feel about the walk. Less than 3 minutes. Khotsobomele bondade. Does anybody else's feet hurt? So I'll be quick. Yeah, I come from Spain, but I grew up in the UK, and I came to Lesotho. I've only been here for like a month and a half. I'm working in a company called One Power. We're electrifying remote villages, and it's really amazing work they're doing. And I have to say I've been equally impressed with Lesotho and the Moshoeshoe Walk. It's been a very magical experience, very last minute for me. I decided the day before that I was going to come. I've done like 0 preparation, but I made it, so. And yeah, the landscapes have been incredible. The moments I've shared with people, I think has been the most spectacular part. And that's what I take away. There have been moments where I was more challenged than others. For example, yesterday evening, so anybody... I don't think I've ever had to cross a river at this height before, so... But yeah, it was all very, very spectacular. People were very helpful, looking out for each other. A walker. Now I'm a hiker, yeah. But yeah, I'd like to say thank you to the organization, everybody who's made this possible, and especially to all of you here. It's been an honor to share time, and I wish I would have met more people as well. So if I'm still here next year, I'll probably do it again. Thanks, man. Materile, okay, Materile, see me. Materile. Hey. Materile atampone in camera. Kitlo mo hlalosetsa na o ntso twing. All right. Ke kopa re fete ka lebelo Sitlheko o tlo mpone after this ke tlo hlalosetsa. Bana a tsebe sekgowa. Chama, on behalf of all the sponsors, please come through. Chama is from... Dumelang bo melibondat. Dumelang bo melibondat. Thank you very much, Master of Ceremony, all protocol observed. I'm speaking on behalf of Maluti Mountain Breweries and on behalf of all the sponsors who made this event cheerful. A big round of applause for everyone who's here and the sponsors, Kaufel.
I'm gonna be very, 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 very brief. And that the master of ceremony has already said that I have about what, 2 minutes, 45 seconds now. I would like to thank everyone for making this walk. Congratulations to everybody who made the 116 kilometers. That's a huge, huge achievement. And on top of that, the walk means a lot to us. Really, Maluti Mountain Breweries, and on behalf of other, on our partners, Maluti Mountain Breweries, Kamaluti, we hold this walk really a very huge, 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 huge event for us as it embraces and preserves the heritage. Yeah. Basotho kaofela. In all honesty, le nna tjhe ntse le utlwa hore Sesotho sa ka se a hlaka hantle mare. I thank you everyone and jwala ka mpeng. Amen. This guy. No, I thought when le thatamo la ka moga monana ka taba tseno. Empa re tlo ba le Professor Motsweni from Moshoeshoe a ka tlo re fa a mabedi le yena ka pele fela. Dumelang Basotho ba Kgabane. Ke utlwa ke tletswe ke motlotlo ho bua le lona bosiung ba kajeno. Jwalo ka ha re na le motlotlei ga Basotho, na Chancellor ya National University of Lesotho ula a kenya tshebetsong se Moshoeshoe. Se Moshoeshoe ke hore ha ke le bona tjena ke utlwa fela ke tlalwa ke matla. Au bona hore the legacy of Morena Moshoeshoe the first e setse phela ka ga Basotho bana ba ke ba bonang ka pela ka kajeno. Me ha re tshwareng hona mo ka diphilara tsa hae fela tsa ileng a di sebeletsa bophelong ba hae e le moetapele e bile le morena eo hlahloeng e borwa ya Afrika e le nyana fela morena ile nga ba le setjhaba se bitswang Basotho. Me ula sebeletsa khotso ula sebeletsa hore motho e mong le mong a ikutlwa mo eleile bophelong. O ile a sebeletsa kopano ya setjhaba, o ile a sebeletsa hore le bao ba isehang ba ikutlwa e le batho ka ga Basotho ba be le seabo dinthong tsohle tse re di etsang. Me ka ho tjho jwalo ke bona le masole a ka shwela nahena because lena le patriotism. You made it and you have dedicated your lives from Menkhoaneng to here to show commitment into this nation. Kanete ha ke na mantswe a mangata ntate Magetlane, we are rallying behind you as the National University of Lesotho and Moshoeshoe the first Institute of Peace and Leadership. We are here to declare that our commitment is that we are going to rally behind you. The crew is here of the National University of Lesotho to support the initiative in all respects. Thank you very much. Realebo Prof, ke kopa LNUC e tlisa surprise e tshwereng ka pele. LNUC la surprise a little na your own surprise. I mean, we thought you would be here by now. Na re tshama hana o itse ha re na letho. O se ba bonwele. No. Ai, wa tseba go ne ke re ke a le zamela man. Hai. Hape ha ke re ka ha re tla be re tloa mo na le batho ba baholo e ka nna ba ha o no ba le tami. So yeah, o batlile permitting that.
President Ukai, 1 minute. Oh, yeah, he's here. Let's move. In 1 minute. Kana di relele no si hele mokgatlo o kgothaletsang healthy lives. Re na le dimpho mona tse hlophisitsweng di hlophiseditswe ntate Motlotlei di hlophiseditswe ba atlehileng ho hlola ba tsamana go etelele ile diqhoku nne re a dumela go nako eo e tla fihla ke kopa ntate Moletsane o 82 years o qadile a qeta 82 years Memzimba Luena Obosontotla Benson from Botswana. When Olympism meets Basotho culture, Moshoeshoe Walk 2025, ke ditaba tse ngotsweng. Ntate Moletsane. Memsimba Bemsin. Oh, ke. Odile mo di mashome a tsheletseng a metso e tsheletseng 66 years. Bemsin. Ena re fa ntate Thaba Maritlane ka mosebetsi ona o motle o a o entseng. Ntate Maritlane. O batla go ga mabedinyana. All right, thank you. Hi. Kore di mpotse na di ikela ho motho a le mong nako ena kaofela. Nenneng ona fuwa ya Ramatsiatsana. A le rona batho ha re fuwe ho tsamaisa mokete ona mehlaena. Ntate Motlotlei o sontse o nka ile challenge tabeng a hlendate le nna o ke le nketsetseng. Jwale re lebile a holele no si. So ntate sentse re utlwa hore jwalo ka re entse a treaty hore when they turn 20 re tlo e tsamaya kaofela. So you won't be 82 by then. So o tlo e qeta ntate. Haeba ntate Moletsane o e qetile a le 82. So ntate o tlo e tsamaya ba ha go pele ntabeng a matla. Ha Moshoeshoe Walk o etsa 20 years. It's a treaty that we did le ntate why mula. Le nna ke tlabe ke qeta leo. Ntate Maritlane re kopa o tle ntate ka boripana fela. Ke leboha bomme le bontate jwalo ka mohlanka tle ke hlomphe ntate Motlotlei le mme ke tle ke hlomphe ntate Tonakgolo ke hlomphe ntate Right Honorable Speaker a teng ka go gona le matona a Motlotlei le di ambassador tse teng ka go gona le bohle ke lebetse morena ka morena Kgwabane mobung wa hao ntate ke kopa o ntshwarele ntate o ka nna ntebela lo ntebela ona mona se go hlomphi bohle ba Menkhoaneng a re ka nnete ha ne ke bua ke re ba bang ha ba kula ba ska ba tsamaya ntate o la bua puo ya bohloko ya ba hore ke ye mong wa batho ba jwale maobane
ka phirimane e kgolo ntate mme ona sa fetile ha ntse re tla re tsamaya pula ile ana e ngata ha ke so bone pula eno kapo ene le ya dinehella kapo mme o le a siya ntho ka nokeng a re tla re ba ntse batla ba fumane o so senyeile ai khona mme o ska nna re siyaho ka nnete ha re fitla mono ntate ke ha no ka e kena hele offside ntate ha ke so bone ntho e jwang jwale ya ba mono ha no ka ena e qeta o kena metsi ana na gotla mo a gotla thekeng mona. We had to make sure everybody have to cross that river. I want to thank Maponesa Amotlotle. Thank you very much. Ke kopa le nna le nleboene ke na le ona. Ntho mmakaditseng fela mono ha ke so bone bontate ba makwala ba tje bontate ne ba tshaba metsi ana no feta bomme ona le ntate mo nke ben ka mmitsa ka letso ona thothomela ebile le motho a moholo ka nnete ne ke sa nana go ka etsa jwa ona le nako ene ke motshore ka letso le ntate Kongo ka utlwa go ntate Kongo ke tla tsena na ntate Kongo. I've never seen such a thing in my life, but we made it through. Let us give ourselves a big hand of applause. Bomme le bontate re bile le mokete o monana. Ke batla o leboha boitelo le ho laoleha hwa lona. Most of the time when people are many, they become kids. Ha ba laolehe. If you tell them to do this, they tell you, no, we are not going to do this, we are going to do this. So I want to thank everybody for the cooperation. It was very good, and we made it through because of teamwork. If it was not because of teamwork, we wouldn't be in Thaba Bosiu now. Because of that rain, if we are not a team, okay, again, do it again, please. Ke kopa ho ipua le Basotho bo mme le bontate hona le ntho engwe ke bone mane e ke sa kang ka e rata e re sa kang ka e rata re le di team leader bo mme le bontate team leaders are working day and night to make sure everybody is safe, but unfortunately Basotho ba bona mona ba bang ba tsamaya di hiking mona ba itsamaetse without the team leaders instructions. Ba fitlile madimong ka 5 mme even before you. And if anything happens to Botha-Bothe, I want to tell you, who knows to Moshoeshoe Walk? Because Rona, we've got paramedics, we've got police, we've got everybody on the ground to make sure that everybody is safe. We cannot afford to lose one life. We cannot afford to have an injury that we don't know. So know that I think the participants, all of you never got your merchandise and the backpacks. It's very important. We are going unfortunately didn't do that. So I want to promise you now, how many people bought tickets, so that merchandise, then call everybody to come there and get their packages with their tickets. It is very important. Team leader team leaders another important issue we want to go international. I see the ambassadors from America, from European Union, they are here.
So kannete bo ntate le bo mme, what we ask from you is to support us, to make sure that we go to CNN, BBC, TV, China, all these TV to run the adverts. We want the event to go international. We want this amphitheater in 2 years. It have to be full more than this. Thank you very much. Kamantswana bo mme le bo ntate, ha ke na ditaba tse ngata, ntate Thuso. Ke kopa o tlo pheta di-sponsor-a tsa rona ka tatellano. Ke batla ho leboha di-sponsor-a ka nnete bo mme le bo ntate. If it was not because of them, we wouldn't do this. Le bo ntate ba matona ba ne ba tlile ba tsamaya le rona. Let's give them a round of applause. Thank you very much. Okay, ke kopa ke bitse di-sponsor-a ka tsela eo di ngotsweng ka yona mo. Maloti Mountain Brewery, LNDC, Vodacom Lesotho, Alliance, LTDC, Blue Ribbon, Standard Lesotho Bank, Lesana, Thaba Bosiu Cultural Village, Clover, Netbank, European Union. Ke kopa le nne le tle mona offside, yes, yeah. Ke kopa di sponsor their representatives batle mona so that we acknowledge them. Lesotho Defense Force, Lesotho Mounted Police Services, Vitality, Red Cross, Tsenulo FM, Harvest FM, Public Eye. World Vision, UNDP, so that I don't become part of the sponsors. Let me. Okay, so Melbourne Date, Lebabamba Bangabasofitli, these are the people who contributed to the walk for it to be a possibility. Kikupariba thing, Matoho, Kialebua Rekadulam Fas. Retalefa di Khausa Lona, Kamorao, Homonana, Lempone. Joale. Aranda Leona la utlwa e challenge ile ha e fumana hore LNOC e fana ka dimpho mona. Jwale o re le yena ba o sanahana ka pele batho ba dilemo di 70 upwards. Ntate Msolodimo happy ke kopa otle. Ntate Skhamane ke kopa otle. I was not aware hore o sole ka hodima 70. You taking good care of yourself. Yeah, no ntate wa jumpies. Yeah. No, you are proper. So, menora le ena ke kopa batle le bala ba fuweng ke LNOC re tlo ba pheta. For those of you who were given presents by LNOC, would you please come again so that Aranda is going to give you double portion. Natem Solodi menora ke kopa letle ka pele fela la se le 70 ndate palo ke kopa tlo fanda le Skhamane ha so re le 70 be se re mo challenger thank you for menora o kai hayo. Dadem Letsani? Oh, there he comes. Beautiful. Aranda re lebuile haholo.
At this juncture, can I ask Paulo Kilebile Holobembaka? Paulo, would you come front on behalf of EU? Okay, the remainder of these blankets, me masnati ka kgetho ya hae me hotwe o tla bo so di fa batho bao o tla ba kgetha re sentse re ba leboela anywhere after this ke kopa le di ele hloko mona bamba eso le nda desiswana o santsa ikopela. Good evening, bommele bontate, Kotsong. Protocol having been established, I will not be a good guest to this country if I would not acknowledge the dignitaries who are accompanying us tonight. So let me pay my respect to His Majesty King Letsie III, to Her Majesty Queen Masenate, to the Right Honorable the Prime Minister, to the President of the Senate, to the Right Honorable Speaker of the National Assembly, who have walked the 3 days with his 70th year, to the Honorable Deputy Prime Minister, and to all ministers in His Majesty Cabinet, and in particular those who have been with us these 3 days. I recognize the Minister of Tourism, the Minister of Communication, the Minister of Trade, the Minister of Transport, Minister of Agriculture. Thank you for having been with us these 3 days. And indeed, I recognize the Principal Chief of Thaba Bosiu, who is receiving us in his territory. I cut short the rest of the protocol, but I have been bestowed the honor to speak on behalf of the diplomatic corps as the most senior ambassador resident in Lesotho, most senior to court, because I think you can see my colleagues sitting in the second row, and they are all younger than me. So I recognize the British High Commissioner, the Ambassador of the People's Republic of China, the Chargé d'Affaires of the United States. And I would like also to recognize that they are in the public, representative of the Embassy of the Federal Republic of Germany to Lesotho, and of the Kingdom of Belgium to Lesotho, who also participated in the hike. Thank you for being here with us. I will use the rest of my time just for thank you. First of all, thank you to His Majesty and Her Majesty and the people of Lesotho for hosting us and being very kind to us. And I'm talking about the hikers, the Basotho hikers, who were receiving us and being helpful to all visitors, but I'm referring also to the community along the way, the women and children that received us in each village and made our journey lighter for all of us. Then I would like to thank the LDF and the police to make our journey safer. In particular, I would like to recognize the LDF for having prepared for us the bridges that make our journey less treacherous, and the police and LDF member who yesterday night helped people cross
that famous river. So thank you very much for all your help. Thank you also for having helped those hikers who had some problem along the way. And also in this respect, I would like to thank the Red Cross, who was always accompanying our journey. I think you would allow me a very last point. Today we celebrate International Women's Day. I know that the South African sisters and brothers celebrate in August, but it's no problem to celebrate women's twice a year. So I think this is very auspicious that the Moshoeshoe Walk finish on the 8th of March, International Women's Day. We became a sponsor of the Moshoeshoe Walk exactly for that. You have seen your t-shirt of today with our flag and stating "Walk with Equality." Whenever women are provided opportunities, like in this work, they can thrive. So a special round of applause to all women hikers. And indeed, to Hiker-in-Chief, Her Majesty Queen Mazenate. Thank you very much. Last point. Last point. For Team Europe, 6 nationality plus our Basotho participant. So we plan to be back. It's our second year in an official capacity. So thank you to all of you for making it. Bye. Thank you. You will understand that some of the speakers you cannot stop for safety reasons. But I'm urging those who are going to speak after Paulo has spoken. 3 minutes, I mean the literal 3 minutes of the watch. And unfortunately, Ho lokile ntate ke a leboha hle ke tlanka minute fela ke ne ke re ke a leboha ke hlompha motlotlei morena wa Basotho ntate ya nang le rona le mme wa rona ke hlompha matona a Kgabane a teng mona ka boikitlaetso le ho tsamaya ha bona ke dihlong hore morena wa ka ha tsamaile e le mme ebe ha ke mo feletse jwale ke tshaba le ho bua ke eme ka dihlong mona mo ke emeng empa ke na le ntho tse pedi tseo ke ratang ho di hlahisa ya pele ke hore ka mehla mme wa ka wa tsamaya o etsa mosebetsi ona o qeta walk fela o tla utlwa ho ntse ho tla fuwa ntate dintho a sa tsamaya taba eo e a mpelaetsa beng ba ka tjhe ke se ke beile ho ntate ha se go qala ho iutlwa ke hle ke a belaela ga ka nnete ha se a taba e nepahetseng ke a kgola ya bobedi ebile ke dula fatshe e kgolohadi ke ya hore ntate Maretlane ke Letebele Matebele ke batho ba tsebang ba bileng ba hlompha ba mamela na ebe ntate o bona eka ha so be le dilemong
tsa hore a fuwe Ramatsheatsana a hlomphuwe hore e tle e be ntho e kgolo ho feta moo. Ebe a kekeng a e fuwa Labobedi haeba e nngwe e teng. Ke utlwa ke tshaba nna hobane ke bona e le motho a motjha fela a ikitlaeditse mosebetsi o moholo haholo. Ha e le mona taba ena e ile ya etsahala, ekare ha ke tsebe na a ka fuwa eng ho hong hape ho holonyana ho tla mo elelliswa hore e tlile ho etsa mosebetsi o moholo. Ha ke qetile ho tjho jwalo ka nnete ke re leboha mme Paula le bahabo ka mosebetsi o ba o etsang wa ho le sala morao hore re etse mosebetsi ona. Ka hona ke ne ke re Morena Modimo a nna re atleise bohle, ke yona fela taba eo ne ke re ke emele le ho le lebohela ka nnete le etsa ntho e kgolo haholo. Re le rolela kgaebana beng ba ka. This is my chief. Minister of Tourism ntate ke kopa o tle ka lebelo le wena re ne re ikamahanya le tabeng ntate Kgwabane a e qetang ho e nepa. Your Majesties, King the Fat, members Nati Raleboa, all the dignitaries present here, the organizers, sponsors, and all participants. Good evening. Bomele Bondate, from tourism, history, cultural heritage point of view, our country is very excited that you all took time out to participate to the Moshoeshoe Walk of 2025. I'm aware some of you is the first time you participate, and some of you have come several times, and we are very appreciative of that. Ndate Maretlani, you have built a tourism product for us as a nation. And what I want to say is we need to commit ourselves, we need to recommit ourselves to ensure that we give a special experience to Basotho and to all our visitors who often come to Moshoeshoe Walk. Moshoeshoe Walk is an experience of its own kind. It is an experience or a platform. It's hore batho ba fumane a test of endurance. It's a platform e fang batho hore ba be le patience. Haeba neneng o tsamaile borokgobane boneng bo tshela mosalemane to Menkhoaneng, bo mmele bontate o khutla Moshoeshoe Walk o na le experience. Moshoeshoe Walk e fa batho a sense of accomplishment. Ha o tlile mona o tla utlwa le wena hore o motho a ka qetang dintho bophelong. And I want to say to all our international visitors, specifically now that we are tasked of introducing ourselves and reintroducing ourselves, we are highly appreciative that you didn't just hear about us, you didn't just know us, but you decided to come and participate in our walk. We are very thankful. Program Director, let me take this opportunity quickly, especially for our visitors, to invite them again for other experiences that Lesotho can offer. I want them to come again. Sometimes after July, we have a growing hiking called Three Ranger Tie, which start from our lowest point to our highest point. You know, Lesotho is high in the altitude. We have what we call lowest point in the world, and we also have highest point. Can I also invite you for that amazing hike? Those who like events, I want to invite you to Roof of Africa. I want to invite you to Malitsunyane Braai Festival. And also amazing
Lesotho offers skiing. Please come again in June to experience a special skiing. I think it's the only country in Africa which offers skiing. We are very appreciative. We hope to see you again next year, and Datemaretan will work together to make sure that this Leeto Lena Eba gives a very special experience to all the people in the world. Thank you very much. Okay. And Bommel Bontate Kabuikokobetso ke emisa ntate Motlotlei mme ke kopa hore kaofela ha rona re tle re eme re mo fe tlhompho. Thank you very much. Le ka dula fatshe bomme le bontate ke dingwelwe hore le nna ka boikokobetso bohle ke ise hlompho ho Mema Senate ke o hlomphe mohlomphehi motsamaisi wa dipuisano ka ntlong ya bakgethwa ke hlomphe matona ohle a teng kwano. Your Excellencies, members of the diplomatic corps here present, Morenaka wa Thaba, ke a o hlompha ntate, ke hlomphe le batshehetsi le batsamaisi ba morero ona wa Moshoeshoe Walk, ke hlomphe bohle bomme le bontate ba ileng ba ikgathatsa ba sotla mmele ya bona ba kena leetong lena empa ka ho kgetholoha hara lona ba itshutlileng ke kopa hore letsatsing lena ke hlomphe bomme hobane jwalo ka re se re utlwile letsatsi lena ke letsatsi la matjhaba la bomme mme ke rata hore ke le hlomphe ka ho kgetholoha ebile ke a bona ke a utlwa hore le bangata e kana ba le bangata ho feta bontate sehlopheng se mme ruri ke kopa hore ke le hlomphe bomme le bontate ke belaela hore that time, that 24 minutes that Thuso had imposed on us has expired. So if you allow me, I'll be as brief as possible. And my duty today, as it was my duty in years gone by, it is just to convey my gratitude to you all, particularly the participants, and in particular, our visitors who have traveled from afar to join in this adventure, in this important annual national event. We really appreciate your support. We appreciate your solidarity. Thank you so much. Of course, all of this would not have been possible without the sponsors. So I'm grateful. I want to convey my gratitude to them for coming to the party once more, as they have done in the past, and as I hope they will continue to do in the future, so that with their support, this event can continue to strengthen, can be promoted, and in so doing, promoting the country and promoting Basotho.
So again, I just want to thank our sponsors for their unwavering and tremendous and generous support. Bomme le bontate, ka nnete ke lebohile. Ke ne ke tshohile ha o tso fuwa ho fanwa ka dikgau mona qalong ya mosebetsi. Ke ya pele yo ntate Kgwabane a sa buile ka yona a ke sa re letho ka yona o sa e hlalositse mme ke a mo tshehetsa. Hobane manyesemane a re credit must go where it is due. Jwale ba bang, really there's no credit due to us. But hape ne ke tswile hobane ka gola ho tloa selemong se fetileng. Ntate Sekgamane ha e sa la njwetsa hore lemong sena ka Moshoeshoe Walk o e tsama ho tloa qalong ho fihla qetellong. Jwale mothati ngwane wa pele ka utlwa ho sa bue letho ka ena. Tjhe, ka nnete ke thabile hore mothating wa bobedi ka nnete o hopotswe hore le yena ha keteka dilemo tsa hae tsa 70 ebe o keteka ka ho itshotla. Ebe o itshotla e seng a le mong fela ana le me mabatloko. Mme ruri ntate re a leboha hore taba eo ya hao that achievement of yours has been recognized, and I have no doubt even when 80 comes you will be here and you will do the same thing. Bomme le bontate ka nnete thuso o santsa honota ka morao ka mona mme ke kopa hore ha ke di beile jwalo ke mpe ke re ke a leboha. I thank you all. I wish you all the best and God bless. Ke hantle hore be se re kwala programe bana beso mme re lebohile haholo le utlwile ha neng ka batla ho kwenya lekgowa nke se loke. And therefore I want to appreciate you, Lina. I want to recognize you. And I want to invite you again for 2026 Moshoeshoe Walk. That will be held from the 5th of March to the 7th of March. I'm better, eh? I'll get there. Next year, 5 March to the 7th of March, we're back in Lesotho for the same walk. Ke kopanda del tsaka re la ga o lebala me hantse re tsa walo ke kopa remeng kgetleng re bine pina runa ya setjhaba mme ka mora moo rona re bineng ke kopa ba ka mora mono rona ba tsamaileng ba tshetseng noka tsena le mema snati re tle re tlonka di medal ke kopa mme an ka lampina ya mfumadi wa Leribe ke kopa we qale mme kapa wa Botha-Bothe. Oh, thank you. Lesotho fasela bontata rona arama fase le tleke lona ke more tlaileng ke
Modimo a ko boloke Lesotho, o fedise dintwa le matshwenyego, o fatsile na la bontata rona le be le kgotso. Kgotso. E re fenala. Ge lebohile. Ge lebohile baeso. Oh, ho itswe brewery ha ena letho. Ah. Oh, ho teng. Oh, Chama, why are you giving me wrong messages, man? No. Ge kopa di medley, ntate. Che re tla tlang a ke re re a tseba. Ke tla le jwetsa. 918 BCJ. Toyota Fortuner, ona le koloi tse ding tse re kgonang ho di bitsa. A918 BCJ Toyota Fortuner. Otherwise tse ding ka nnete ne nkeke ka tjho model. Mene wa alliance o kopa e ka Zibonya alliance ka pele. Ge memeng fela hanyane until their majesties have moved.